Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka KSU Laban Circle mendaksngi kerelet ban khang yakwe ka jaka le nyam halowa lum baring kabade jong ki Muslim kaba ki Muslim ki lapun kala masjid bean ba ai kerteng yakni ka jaka kum ka lum baring masjid kaseng hadian makalawat banyak halor ka jinglong trai jong kani ka jaka kalalap bakani ka jaka kamshim dei jong noru bat ki Muslim ki lashna masjid bean yakni ka jaka klem yo jingbet nakashnong ni naki bor badai pet kebala penong ya kaseng ban khang no ya kani ka jaka le nyam ba bean jong ki Muslim bat ban beru yu imam ubasa bean bat uba ajing hikai shapang kanyam Islam kani ka jaka hakipor berim kala ajaka ban shna yeng nak benta ushokidar uba pet ya lum jing tap Muslim hendai menta pat kani ka jaka ka kalalong kum ka masjid ka baklem kum ka masjid ka balong bean nak liang ka dor bashnong lower lum paring ru hadian bakala yo jing ujor na kaseng kala jurep bar kala rai ban penduk no ya kani ka masjid hendai na haliang jong kini ki Muslim kim shamla alai halor kani ka benta kaseng kani ki sngi kan sabu jing ujor hakmat ki bor penyat ban weng sindon ya kani ka jaka Anti lo, kedua. Anti kadang kami. Mento kadang kami. Dah punya tu lah. Spok. Tapi besang bukan tak hano. Mungkin bisa ambil apa? Ya, Sedang dah lalong kum ke masjid ini nih. Lihat rumah ini. Oh. Toilet ya. Một hàng nè, bội cái set tiêu đó kén. Khói. Còn Ramzan. Nè jaga sapat hàng nè jaga thia ru don nè. Cái này jaga lipi. Penam no ada dari penam no katanya Kering masjid. penam no katanya nama dia je. Nah. Oh. Betul ya. Ini cuma lawannya lah. क्या है आप? Imam इमाम कहाँ से? Daruj. गौरव से कब से आया? 6 महीना हो गया. 6 महीना. Muna. Kata hilang ngap ya keren bakas nong lawan kelar dari ini ba. Bila ai por pi hidup mensajan mungkin tendam ya katai ada hidup mentar sudah pendam. Yang orang sudah sudah pendam ini wan ilau mengimutat. Dia kata kamu sikin pian bala ai ke direction ya berkongu ya kata nama tangsa pos nama khas berkawai kali yang kedua ini mutasi ini no lab yang kot Islam pendi isu ini penyelam saya ini ada yang kot Islam berpesan borok kata kepuas pada dan bawan menu-menu kot Islam di bagian di panjang ini Rai mentah laban borok we borok kita dorbar adom itu
wat num so singan bagi sile tabamon yang la benek pemerintah dan ini untuk teman macam singan senang dan siapa sile kan dengan makam mende bagi sile kumba sile dan dua surung menuan menu ilai la bunsian la juga obat dan mengusi basurung akum gini kata akum di ai iwan sawai arngut di rum sepengut sebenarnya kita pas selalu biang mana berjaya sementara berjaya mana berjaya kita mungkin ini lah berjaya ini mana kapal cuci kalau kita kan kita kata kongo ya kata ternyata kongo mau Andrei mendapat di orang bahkan ini ketika macet di kampan promosi nak senang macet ini kan kalau aku bilang mereka penting penting dan juga dan dia penting dan juga dan penting yang ada konsekuensi usah penting Kalau dia selain berkuat lah atau menikir pun orang pemilih seperti juga sebenarnya kita sekretaris presiden pakai kerja. Nomor tel dia pimpak dia kena Indonesia imam ulak bangsa ni. Dia nom deh. An kataru umri ba buri ban ba. Ngimte pu bolong kumno. Police verification umdon. Halor kata kan. Kumno usah. Dah 6 months. Jadi kata Jadi pakai balong kata ambil lah. Hak burom kan ya kasih dong. Tapi bila sak sini ya. Menu bawan kumno fitur view men hakani nang jaya. Mentah sekian jaya. Ya pakai mentah jaya menu pun pak. Tadi kata. Situ yo arti yo fitur bija yo ni men hakani. Asyik. Kinong kumno. Saya dengan keding song sangan dong ki. 6 tahun wing. Samlap sak ni. Dia pak. Tak ini. Ya follow according kumma ka ajin kok senang reda ng syak na. Nakaliang ka kisu dalilay nung syak ng syak. Pak, ini bijing kangin dongki, berasmian nampu rung dengan mereka. Ini ke masjid, ini ke jakarta, kamailat inu ru ban ong ban pinyai kamiam. Aitan mansa yang dikaru. Ini ke beliau susah pendam, ngan pendam mau. Kata rukom pinyai jong pi lah kejong. Ini ai ban katun kata. Jadi di hongga. Aku ya. Aku Kita jentwa. Imam itu ya hadir. Imam kumut along kumtu berpelijing kang kumu urum. Suam. Imam ya hadir. Apa ke masjid ini khamsah? Ke senong khamsah. Kumu tahu imam dunuan. Ne ulong caretaker imam ne jong ni apa besar. Ini kata pihak Kawan sekretari. sisian bala. Tidak ai hu punai sir. Oh, kita nu minta dang arbunan merasa. Riu benai. Kasih Kecil berhak mesti beri bersih. Pakistan komiti serius awak. Oh di serius awak. Rumpang ni. Apa? Okey. Tu benai ke tempat itu. Unu tu lasak. Datang arpana. Unu lasak. Oh. Kau gila lagi bukan bodak. Habu dia kan. Kau Indonesia bersipan pada jam kecil sipan imam. Dan yang mah belum paling masuk. Dekat akreditasi Rempang agak kamu tang arbenai misalnya. Tang sebelum tang arbenai. Sementara ipan ini udah negara Wales ini ikut tentu. Kalau beli fee dia, kalau saat kita bahas aku bila apa? Ini UP, ini negara. Ini ulawan. Mentah bidang pan, mentah tang arbenai bidang pan permission. Tempat dia dapat keselana kesenong bahkan nong bangila sya itu bukan. Kemudian dia pada ulawan sa mentala itu benar. Kemudian nado mencam senam ulawan sa ni. Dia pun nak ulawan sa lupa mentala itu benar mentah bidang arbenai bidang pan Indonesia. An kejemut iu berbipan anusi berdaya. Yang mentala keren. Anusi pipa dapat pan supan nasi. Pan swa banwan beliau. Umdai dalam ada buan sa itu. An pipa dapat pipa dapat ni pisu am rasultur. Ya lo iya waslo. Ya masjid. Apa tu lah bakal lagi lah pokok bakal lagi sunting di ông bà don ini di bangga dong tu lagi nomor dong jam dong Dia sajan maksud boleh nyele kumno kan. Ya ajin kayu ni. Hang dia tanggi kot pak. Takut bapak. Ni pada nengi dia bang. Empat kan. Yang pi senang ka ajin thok umno kan. Em pilapan lagi. For no religious purpose. Pila. Tangi dia only for this. No religious purpose is allowed in Em tak apa yung mani gelap kuliah nama sih berjuruai berkuliah kot. Tantai. Ada undun purpose. Ini apa? Oh kini kita yang kan tik sekolah macam ni. Di sendi kalau di tinggal ini di kan. Haba senang naruh dewan ka ai ning thok tang dokin
trong ban sa ukiat peker hang Oh. denum deh Amai bersama. am ai ban strong ban kuliah kot ma lan ni ban ini ban Anu, de anu for religious purpose am ai Yang perlu itu apa? Ayu dapat itu. Bahkan yang jadi apa? Yang mana minuman minuman kita boleh ikut buat. Itu sesuatu saya dek ini orang ini. Or pipan ka industri ni kong gasnong. Gasnong ka industri yupi tang nakaliang jong kasih student laban circle mentasni ngila ayo banwan sini shalor lomparing kakaba ngila ayo kajing ujor kaba ki la pendan kam ya kan ikacaka ani hapo lor lomparing ban longkum kata ka lomparing masjid jinsya kan ikacaka ka menchua ka borsnong kila ai yakini IT kini gibriu tang ban longkum takajang ban takajaka yakini ban chong tau kerteka ban pet ya kate ko lum jingtap mantai dari hakini kisni nam ki pelayat ni ba kila penlong yang ani kacaka kum kata le yam bat na kaliang jong asnong kila simti bat kila wan ban inspect bat kila lap yang kata bat kila wan pha ban pendam no men kani ka jimtho ka patho lumparing masjid bat hadian jong kata na kaliang jong seng ru mentaka sngi ni layo ban wan ban sakhi hi dala jong hikmat te habangi i kani kacaka kalong ba kila penlong ya kani kacaka kum kata le yam bat ka sanitation room i ba ketiki dan kitiki jaka ande ki perlat be sati sakani ka dala ka plan sini room te ling ba jong ta ti milayo ban kran bat western secretary jong kani ka jaka ka ba ki de ben pet te bat ni lalap tu ba udan imam ubasa kani ka jaka te kat kum ka NOC ka ba kipan na kasnong no banta jong ta imam i ba ki pha ko banai February dari habang ni layo ban kali uni imam batai ngi ba ulasa lupa menta la andru banai kani ka jaka te kita ki dong ki ba pen khen ki adong jong kasnong bat ki jong ka jing songsuk songsan ya kasnong thau ba no breu bana bar klem biang ki kot kisla klem da don kita ki NOC klem da don kita ki police verification kin chuan sa kani ka jaka tena kaliang jong ka seng la sim sinjam bangin be noiu ban na kaliang jong ka sengru ni la maha mi kini ba kani kamde ke jaka ban mani nomor hadu menta kimla ban ai ngi kita ki kot kisla ki babet ki babiang ki ban pen shisha kata ba kila don ki jigi tho nak snong ka thau man penlong ya kani kum kani ka jaka mani te nakaliang jong ka sengru in se shong biang ba snong bat in ai lat hi snong kan shim sinjam ka bade halwa jong kani